Ilung lo ya beut mak kitab yang lun beutnya kan kitab lung blau. Pane saya dia kitab pusaka. Ledro urang ya beut habok kitab. Abu Syiklung Allahumma ghfir lahu warhamhu ngane tulung ne inya. Allahumma ghfir lahu warhamhum ganyan ti urang gatin urang tupah-tupah ja ulang go. Nyan gaya tupah cemula ga tupah temula ga tupah kumko menan lah bu urang gembo. Nyai lu matanya maya lulungnya. Neputapan peng tho yang timbi geputapan padi tho yang timju necok peng neblong kitab bajuri betanya. Gejok kitab bajuri gaya intan udayah kuda kru. Abinah gejak udayah mudi lah tha mantan gebut mantan takrib. Mantan takrib nah lah pengen tablau. Tapi kitab bajurinya yu mi kat 77 ribu ya tabo. Kan 70 ke orangnya, kan 200 ke orangnya. Manteng 7 ribu ya yu. Murah dah, tapi murahnya mahal ko ba urang gatin. Abu Syiklung, ayah Habi, ayah Maklum, ayah Abati necok kitab bajurinya ga intan udayah kutakru. Abati nembuat kitab bajuri, kitab baru. Tonu ke Abati taman gebet bajuri, Abinah ka ikhlah 2. Nyan ka Abinah hana blau kitab bajuri lain. Nyan ban gatin. Nebedah Abu Syiklung geblau kitab tambah pakai kitab jannah. Dan kitab urang gelah layannya yang santel dengan kitab gelah laya kitabnya saya geblau. Ubena kitab gelah 2 jamun yang gebet le Abati kutakru, yang buat tu ning kau likut necok le Abu Syiklung, gejok kitabnya dia juk ka Abi. Abi gebet kitab bajuri, kitab Abati kutakru, kitab aduan. Ka sampai teruk Pak Mahli lagi ya. Teruk long udayah. Teruk long udayah kutakru. Long beut ngan kitab bajuri Abati proje. Watelon ka lah 2, hana blo kitab baru. Hana pe. Gelake blo oleh ayah long nah lah pe gebeu. Karena na gaji. Gelake blo kitab baru. Pe ke keun deurnya. Bang bet na blau ada kitab, na kitab kamu mentang, na kitab lung kepegang. Na beda Abati dari kuta kurung gejak sama langa, geyak cok kitab bajuri yang kagak gubah liabi ke taman. Buatlah lung kitab bajurinya. Wadelung kapinah ke dia umudi, kitabnya me ke dia helok. Kitab yannah yang lung buat ngan kitab Abi ngan kitab Abati kitab Abi. Sampai truk ngan buat Mahli, buat kitab tafsir, lung buat kitab yang sama. Artinya kita Abati. Lebo ledro urang du hidayah habo kitab. Alhamdulillah ngan doa rame-rame, ngan dukungan rame-rame, ngan na gedokrin le gure-gure hidayah, ngan na natehat rame-rame ba urang. Akhirnya lung merempek dengan urang ron. Tetapi perjuangan itu besar. Wate buat kitab tuhfah hidayah mudi, lung buat dengan kitab fotokopi mah. Yang bang kupuh drok memang menang kejadian. Hai kan lung tok buat kitab fotokopi. Ada ur lain buat kitab fotokopi ti. Lung jamun nino di tironya na urang sabok lah ngan lung. Isyabat. Urangnya ibat tam. Ani yatimnya. Na merempek ngan lung mati acara pengajian lung tu ning kau likut ibat tam. Na merempek ngan beliau. Gejak gak puturi dro nan duri lung mendak thoro caban dah anak dong oka emang gaya korban dong meten jadi dipegah dro ide hidayah gaya anak ke caban anak dong hoy nan masyhur hidayah mudi anak dong gitu dah munge ke oka anak dong nyampai ba yang dijajau belam nan ayah gaknya korban dalam konflik tahun 30 berarti. Jadi merempek ngelung di Batam. Olehnya na hidrotruk di miyup lung. Thonan mereka mohoi nyamin. Labiknya gebuka bengke di jalur. Menyai kuta kru ngelung nagure abang liti tungku radali. Temah anak kutupat lang sagota gitu. Na bale kepahat. Yang papat sago nyanta. Tungku radali urang tiro. Ingat tu mentang nyate kuta kru.
Artinya wate long buat di mudinya buat kitab tuhfah, wate pupun kitab tuhfah buat mak nang kitab fotokopi. Pakat hanan peng dek. Titi jutai tengah yung kitabnya hanangan belau. Tetapi dengan berkat dukungan rame-rame, alhamdulillah uronyo. Nah lah kitabnya, kitab tuhfahnya uronyo kana. Pane atagum terkah leureuk kadudo-dudo. Manya kitab ata lumita-mita dudo di mudi. Kayu pusaka lewatnya. Yang lompuau rumah, yang lompuau rohul mudi uronyo adalah kitab pusaka yang nebuat liabati jamun, yang nebuat liabi jamun. Manya nak pegah sedih urung ron, manya nak pegah susah urung ron. Berat tak susah lom. Saboh kitab leadro urung beut. Kitab katuha. Igap semangat ikadeh beut dengan kitab baru. Ilungkan kitab baru beut. Kitab tuha. Kitab borojis, kitab pernah gebut li aduan tu. Nak kerja tak nak pegahnya nak pegang je. Yang baik nak pegang hana mungkin kulan kulit. Menyatakan mungkin tanah tim, insya-Allah taala pasti akan terjadi, pasti akan berhasil untuk generasi-generasi tanya masa yang akan datang. Kesimpulannya, janganlah berkeluh kesah bak tamita ilmu agama. Dalam mita ilmiahnya raya perjuangan. Butuh kesabaran, butuh keyakinan. Baik melanggar dengan aturan gurai, patih gurai adom tua, nepatih gurai mang tua, monya kegata anu yang mantang ya beut, lagi elok pegah benung ala kadar, beut ado, baik ka pegah hek kamu lo, hek long ate lu beut jamun long magun kero, macam-macam. Etno long jauh daya, ate ku temerahan beli. Ijando ate ku sikat hai templung sikat hai ku tegon. Ya awak rayu ini yang wadah jalau daya maya jauh daya pegang klik tengok. Ada klik hana jawa sih. Ate maguan long hanjit apa hanjit. Wate maya tapi kesabaran itu tetap gen pegah le gore. Ane muntua kataba. Kabul ju ile insyaallah tengah wate to wate je keroi. Nyan atanya lu pegah bahurung ron uronyo. Yang pertama, jujur dalam hatimu. Benar kita ingin belajar, benar. Maya han tertib, han selamat li agama yo. Nanagala agama macam-macam ka. Lagi lagu sinya uno tu. Lagu ruleh uno kana, lagu rock yang nada yang di panggungnya. Yang pai muka katena. Mayana kathet yang kalian merekam nabi kero ku tabok kuno pudi bela mento bela. Taba jauh saja lama yang kan wo jini. Nyo doa bahurung pro neng lung tu biat inau kedih ulam nau. Kan balik kedih jini pak ke kedih bandar Aceh butru ulam nau tinggal pungo. Ni